Pamirsa Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung FKSPA Besakih nampenin pekeng indik akeh nyani pedagang sani madolan selantang margi bencingah agung nuju Pura Agung Besakih. Selantur nyani Badan Pengelola raris pacang reptiang kewentenan para pedagang inucap. Kepala Badan Pengelola FKSPA Besakih Mulyarte anut sanika surat yang rilisnya ni mausang paiketan dani kesarengin bagel sani paiketan pacang rajek maut sahe nangyang kahanan sani becik tertata miwah harmonis sering wewidangan Pura Agung Besakih. Mulyarte ngawawahin paiketan dani saking 3 pilar Badan Pengelola FKSPA Besakih. Jero Desa Besakih, Kepala Desa Besakih sampun pelaksana yang paruman nemonin tanggal 21 Januari nelintang antuk ngeruruhang pemargi pini becik ngenenin indik pikobet puniki. Anutin saking data sanika pupulang oleh Badan Pengelola kauningin sawetara pitung dasa kali diri pedagang ringgalai mangkin sani madolan ring wewidangan inucap. Pinake pangupaya untuk nampenin kahanan punike para pedagang pacang kapindahang ke genah sani sampun kasia kayang mangdane nenten nyemerin kesucian miwah pekantenan Pura Agung Besakih. Kawadarang taler relokasi puniki pacang kemargiang sedurung upacara ide betaro turun kabeh warsane mangkin. Kaaptiang larapan relokasi enucap owidangan suci Pura Agung Besakih sida kerak sebecik kebersihan nyane tur sida ngicenin kanan sani nyaman majang pemedek sani jaki ngaturang sembah pangubaktian miwah wisatawan sani rau antuk mawisata. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.